ngā lue ali tu malo. Nela o ingleiten, o lea uata, to community district development plans. Ya, e whatau nuina, manatu o lea utele ni whatau nuina ni se o vaenga. Ya, lea whai o take ownership a tātou tu malo, lea vaenga. Ya, e whai o te pena ia, a tātou mtanga ruanga. So, ngā lue so tau au. A tātou tu malo, mere mula tole ngang whawhtai. Ya, e lau whiunga sui mamalo. Ia te pena ina le lei. O plans a tātou tu malo malangang wharol. Maro whaftai ro whiunga sui pārmia sau ia manatu o manino le lei sui ro sau nor teimi nei. Tu atu lewa no ia langa leo te mai tau atu lai fōu marisa o le whiunga de minsta o tupe mau. Tu atu lewa no. Lo whiunga de whonga talai. Langa leo sau noa le sui mamalu. Lua whesuru ono sa tā waila to tu malo le vai maunga mua mua i sifu. Ila ngā olu vai maunga mua mua whamole mole. Lua whena o whai nuu ai. Sa vea un whai lau tusi o le mato nuu, ma le teo tupe o le mato nuu. O te le i wha longo ni me wha pia i ni whono wha vai. Anga lau ta uare tu malo le li o te le. O mena e tau watu e selangono. Anga lau ta ue vai maunga mua mua. Wa ur sui vai maunga mua mua. Sa o whai nuu mai lava lua afi. Lua sfurono tau sanga o whai nuu. O te le i wha longo ni me wha pia na lo te tono le mato tu malo wha mole mole. Ia mar wha lau wha aftai. Maro whaftai lo whiunga de minsta ia manatu langa leo tātou o tōnu ar tātou maro longa whawhiafi. Au te roa le mea fōlena na nau e le whiunga le sui ro sau no nei o le melea. Ia o le a whatatia e se tau manga le pāle mene mo lana tau maftanga ma mafa o le fiafi le tina. Le ngang whaloar.